Pediang Seo Bhai PCC Shaga MCS Gospel Preaching Channel. Bat ke khobor ke bangin yok mentagas ni kedai Sepang ki henyau teli ki jing khawai ublai. Ki henyau teli ki jing khawai ublai. Kini ki jing khawai ki long nakabenta ki khon Israel. Bon ki ain bat ki hukum ba ki Israel ki layo na ublay langba Moses. Kumta ki Israel ki kam ithu ya Moses ban ya Jisu. Kine ki hnyau teli ki jingkhawai jong ublay. 7 feasts of God. Ki long ki jingmayan jong ublay. Jingpan pau sipo nyo. Haga jutang keberim kadang long tang keserniu shadow. Handrai day utrai Jisu ubala pendap ia gine ha kejutang batmai new covenant. Temanta kamlong shu tang keserniu handrai kabashisha. Utrai ula keren ha Moses udang. To keren ha gikon Israel. To ong haki. Ya kita kijing hawai utrai. Ya kiba pin penbena. Bakin long kijing sang bekoi. Kine kilong kijing khawai jonga. Ngila ban shem. Leviticus arpulai iwe duar. Tongin nyepet ki ay kita kijing khawai. Bat ke ay kijing mut jongki. Kebanang kong kadai kijing khawai kijing yat lat. Lanai kijing khawai niam kijing lat. Feast of Passover. Ngelaban Shem Leviticus arpulai kedkot kebesar dusan. Kene katau ya kejing yap, kejing tep, bat jing mipat utrai Jisu na kejing tep. Bat lependap ya kene kawai kejing kawai kejing yailai, Feast of Passover. Ha usnam life ar edi. Kabamut ba Jisu ulayap, ulam mipat haga sengi kebalai. Kebaar pat kedai kejing kawai ukpu beklam tiat. Feast of Unleavened Bread. Leviticus arpulai riu haduk pra. Kene kejing kawai kebut hasenda jong kejing kawai kejing yailai. Feast of Passover. Keketian ublay ke angkum ne. Hak benai benengkong hak sengi bekat sau jong utau benai. Hak banok sengi. Kan long kejing kawai kejing yailai. Feast of Passover kejong utrai. Bat hak sengi kebakatsan jong uta uju benai. On long kejing kawai ukpu beklem tiat. Feast of Unleavened Bread. Laban Shem Leviticus arpulai sandun riu. Kabamut hak juhi kesengi. Tang syunok kesengi. La pendap ya ganai kejing kawai ukpu klem tiat. Kene katau ya kejing yabu Jisu halor ding pena. Por janmet bat latet beru ya u hagatahi ke janmet. Kabadai kesengi sabaton gijiu. Nesengi sajjan nes Saturday. Kebalai pat kedai kejing kawai kisok nengkong. Feast of First Fruit. Leviticus arpulai cipau haduk hadwai. Sepang kene utrai uong ha Moses kumne. Bat utrai ula keren ha Moses udong. To keren ha gikon Israel bat to ong haki. Haba pilawan syakata keri ya kebangan ayapi. Bat ot ya kejing ot jongkaru. Anda kumta pinwalam sisong. Usok nengkong. Kejong kejing ot jongpi ha uleng dok. Bat un kawe mau ya kata kasong khmat utrai. Bakan long bala pediang hun na gebenta jongpi. Uleng dok un kawe yaka ha kebala syai hadin kesabaton. Kumto terter ngilaan pule Leviticus arpulai kendai hadu katsau.
Kanai ka thau ya ka jing mi pat utrai Jisu ha ka sngi ublay na Sunday. Kabamut ha ka sngi la Sabaton. Namar ka Sabaton ka long ha ka Saturday. Kanai ka day kata ka jing kawai ki sok ng kongkeng. Feast of First Fruits. Namaru Jisu uday uta usok ng kong ubala mi pat nagibayap. Ya ukris la penmi pat nagibayap bat ula jialong usok ng kongkeng na kita kibalayok tiyak no. Nilaban syam ng kong korin katsan arpeu. Kini barok kilong tangkum keserniu hagikun Israel. Bat kimpai pang ru kamut kae. Kabasau kadai kejing kawai kitayo. Feast of Weeks. Lebih tekas arpulai katsan haduk hatnyo. Kumno ublay uong. Batok heng hapi na kepala syai hadin ke Sabatan. Naduk kata kesngi bapin walam ya kata kesong jing ai ngu kowe. Kumto ter pin keng san peu sngi keng. Ngilak ban pule ya keto lebih tekas arpulai naduk katsan haduk arpuar. Kane kathau hadin ke jing mi pat utrai Jisu haduk kesngi ba ulakiu sebenang. Bat haduk ke jingwan hiar mensin bekoj. Ha kesngi Pentecost. Kalalong tik san peu sngi keng. Laban syam ni kam gi apostol kalanong ke ariwe haduk sao. Haga ketin krik Pentecost kemut san peu. Dan haduk ke Pentecost haduk mentah. Kalalong kepor ke bejerong deki hajar ki senam. Ki Israel kimpat yo ai ban rekhe mentah. Kaban sebut kedai kebesan. Kejing kawai kituroy. Feast of Trumpets. Lebih tekas arpulai du arposan. An pendap ya kene hadin kata kasitayo kebakhado. Kat kemudian nial kendai arpunyo. Kebahan riu kesngijing penisuk. Days of Atonement. Lebih tekas arpulai arpunyo. Ya kene ru an pendap hadin kasitayo bakhado. Kebahanyo kejing kawai ke ying trap. Feast of Tabernacles. Lebih tekas arpulai lai husau. Ya kene ru an pendap san sngi hadin kata kasitayo kebakhado. Kabamut ki Israel menta kim le syu. Bat ki syukan mau ya kini ki hukum. Ba ublay ulai ha Moses. Bat kidang ap ya kata ke tempel ke balai ha Jerusalem. Balai kita ki jing kawai basa kim patwan. Namar kadang yat kepor ke jing trayu mensim bakhoj. Haduk menta. Haduk kesni Pentecost. Naduk ulai puar edi. Bat kane kalong kepor ke berjalan bat jerong tam. Kat baki Israel pat kidang yawan syala garina keleng gane kepurtai. Bat kidang yatrai hagi lengkha jongki. Ong ublay. Bat habapi ot yagi jingmi jong ke kandau jongpi. Wat ot lut yaki dong ke lengkha jongme. Ngila ampura ter. Ngalong utrai ublay jongpi. Lebih tekas arpulai arpuar. Kane ka thau ya kane ka por ka bahadu mentah. Ka por ka jintrai mensin bekhoj haki beriu paro. Udang pen kendo haki beriu syapang ka pop. Ka hok pat ka jing bishar de. Ublay udang ap hadu mentah ban pen im yaki beriu na ki pop jongki. Ublay ule kum bom tip yaki ayam ka jing tip. Handrai mentah hukum yaki beriu barok keleng la keleng ban kela kabamut. Naba ulabu kesngi baun sebisar ya kepertai. Ngilak ban syam ni kami apostol lenong khatnyo godkot kebalai pau hadulai huwe. Tekine ki sau tali ki jingkawai ki ba Jisu la pendep kum ka Feast of Passover.
Feast of Unleavened Bread, Feast of First Fruit, and Feast of Figs. Kilong kisau teli kijing kawai bala pendap hadu mentah. Kadau kolong ba on pen im ya ke perthai gentle. Bada kata kajing rengkang jong ki jiu. Kata kajing pen im kelajia haki gentle. Kajing rengkang jong ki jiu kelajia long kajing man bahaya ke perthai. Kata kajing du jong ki jiu kelajia long kajing man bahaya ya ki gentle. Ila ban shem sti pol sinong rum. Nong bakat away. Kot ke bakat away. Du kat ah. Ublay dem ta ke buram ko jongo. Amen.